Mheshimiwa Kraito Murungi, the governor of Meru, nitukwenda kumwira niturona meciria market mega iguru rio tongoria wa mira na makiria muno tondu mira ni atwikire ya Kenya ngima. It is a national crop. Ndagirirwo ni kuthondeka conference ya mira ya Meru na ambiririe gwitia mbeca cia Kenya cia gutethia Meru irioka nundu mira ni etikirwe ni thirikari kuma mwaka wa 2016. Mira ni national crop na yagirwo ni gutetererwa iri national crop ti sectional crop. Undu atukwenda kuga ni ati meciria ma Kraito matiari mega. Nitukwenda kuga ni wetete andu metagwa KEMRI, Kenya Medical Research Institute, andu acio maroragia uvoro wa wagiriru wa ndawa na riu metitwe nigetha mandike report iria igakorwa ikiandikwa iria yagiririte andu wa Meru ya kuthondeka andu wa mira ya Meru matakwenda kuthondeka uvoro wa mira ya Embu. Na nitureciria na nituramenya meciria ma governor wa Meru pamwe na andu wake ni arenda report ire kauma gwa KEMRI ikauga muguka ni muthuku uri uri magwa Embu ire variety ya mira nigetha tutige mira ya Meru ikage biashara Embu county. No nitukwenda kumwira atiriri uguo ndukaboteka wana akathie iguru kana gacoka ndi aitawezekana na tutige etikira turi andu wa Embu tondu mumera wa muguka ni variety imwe ya cat. Number 3 ni twenda kuga u kugu twira andu a KEMRI mamenyere report ire makarete tutige etikira report iyo nundu tureciria kwa maratumirwa ni Meru marute report iria gakorwa ikimenereria mira ya Embu. Na uga report ya Nairobi tiko twina tena na KEMRI ni research metu, lakini magika research matonanie matire na bias ati maithie ku research ya Meru ni magauka ku research uvoro wa muguka guku migundari twamona kuo uria makauga ni tugetikia magikorwa matigakorwa mari biased. Njira cia kurega kuri negoti kware mau wonde ni tukathie gotiri na ni mecine tugendaga kuo kana tugaite kuthie kuo na bau tutire mathe mbeca cia kuthie gotiri andu a mira tutibwaya.